Loyalam E-PAO tabi bakutimapu hitram susmitana namitangi pau pizari ahan bidak maru headline. Defense Minister Rajnath na security review tawkhre. Pakistan na makhoigi Warplane ani India na Kapthakhre haiba yajakre. Kidnap case kamari Leinana pambai na luchingba Unlf ki cadre ahum police na fare. Quality labor mahai masing panghanaba extra mark school integrated program hangdokle haina Chitaranjan na hangdokre. Pausano na pijari. Defense Minister Rajnath na security review tawkhre. Pakistan na makhoigi Warplane ani India na Kapthakhre haiba yajakre. Indian Force na Operation Sindur chathaduna Pakistan amasung POK da leiba terrorist camp mapan thukaiduna terrorist kaya hatkhaba thodok matung hauzik oriba security scenario asigam mari Leinana ngasi Union Defense Minister Rajnath na chairloduna Army Navy amasung Air Force ki makok thongba officer singa Leinana review tawkhre. Marak sida Pakistan na makhoigi Warplane ani India na Kapthakhre haiba masane yajakhibaga Leinana Pakistan gi pilot ama Indian Force na fare hari. CDS General Anil Chauhan, Army Chief General Upendra Dwivedi, Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi, Indian Air Force ki Chief Marshal AP Singh yauna ngasi New Delhi gi South Block ta chatakiba review meeting aduda hauzik oriba national security ki scenario asi review tawkhi. Chandigarh da ngasi ayuk anganbada Pakistani maikaidagi Air Force station singi akoibada aerial attack chatharakpa yai habagi air warning ama receive tawbadagi air raid siren khongki ngasi nungthil pung ahum tabadasu central Delhi da air raid siren khongki masida miyamna aki tujungba poktanabasu mangjongna advisory issue tawkhre marak asida Pakistan Army gi maikaidagi makhoigi Warplane ZF-17 ani India gi Jammu Kashmir da leiba military installations sing da target tawnaba honabada Indian Air Force na Kapthakhre haiba masana yajakre. ISPR gi Major General Ahmed Sharif Chaudhuri na media da phongdokibada lebak adugi ZF-17 Warplane ani active duty tawringai da kaikhiba adugi da makta nungaitaba phongdokli lan asi Eastern Corridor da yamna kana chathari civilian infrastructure kaya amasu amang ata thokli Pakistani maikaidagi lebak ani gi marakta lan thokna ba pamde lairiba wathok asi dialogue chathaduna origin ama purakna ba hona ba pami haiki Marak asida Rajasthan Jaisalmer da Indian Force na Kapthakhre Pakistan gi Warplane ani adugi marakta pilot amadi hingna fare hari Marak sida Union Home Minister Amistana lebak asigi state sing amadi Union Territory sing da leriba Chief Secretary amasung Administrator sing da mathau taba section thorang lokhatpa oina Civil Defense Unit ki makhada emergency powering active oina leinaba khangankhre Leinana ngasi nungthil pung 12 kontra tabada Union Home Minister asina chair loduna BSF amasung CISF ki DGP Singh yauna Ministry of Home Affairs ki official Singapore high security review meeting pangthokre. Kidnap case kamari Leinana pamai na luchingba Unlf ki cadre ahum police na fare. Haukiba tang tareta Thobal District ki Lilong Police Station gi manung chanba National Highway 102 Imphal More lambi gi Lilong thongdagi ransom gi damakta Rims Complex dagi MD Saddam Hussein chahi kuntaret koba Lilong usoi pokpi Tharo Rock dagi miyoi ama kidnap tawkhibaga mari Leinana pambaina luchingba Unlf ki cadre ahum police na fare Leinana MD Saddam Hussein hariba miyoi adusu rescue tawre haina police ki pau amana hari Farba miyosing adudi Imphal East District ki Yaripok Laimanai dagi Laistram Amarjit Allies Tompok sahi kontra taruk Kakching District ki Wangu Mamang Laikai dagi Khumanthem Motilal sahi kuntaruk amasung Imphal East District ki Singzamai Khetri Laikai land number 8 dagi Yumnam Hitler Maitai Allies amu sahi kontra taruk kawi Makhoi dagi magazine ga konana 9mm pistol ama mobile phone ahum sell oina lupalising kun amasung four-wheeler yauna atay potlam kaya fare hari. Amaromda Senapati District ki Taphau Kuki Village da combined force na chathakiba operation dana Vol Action single barrel rifle ama .22 gi rifle ama 9mm pistol ama yauna atay khulai kaya amasu fare hari.
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝ ꯍꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕ, ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ KCP MFLꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯣꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯈꯣꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯇꯥ ꯆꯍꯤ 18, ꯐꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕ ꯏꯔꯣꯡ ꯆꯦꯁꯥꯕ ꯎꯃꯔ ꯑꯂꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯡ ꯑꯉꯧꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ 12 ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ KCP ꯅꯣꯌꯣꯟ MFLꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯅꯒꯔ ꯆꯍꯤ 12 ꯀꯧꯏ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯣꯛ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯒꯤꯁꯨ KCP PWGꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯕꯣꯕꯣ ꯆꯍꯤ 13 ꯀꯧꯏ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ KCP PWGꯒꯤ ꯁꯟꯖꯝꯕꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯆꯍꯤ 52 ꯀꯧꯕ ꯅꯔꯥꯡ ꯀꯣꯟꯆꯤꯟ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ (SIP) ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯊꯣꯡ ꯁꯃꯨꯁꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯌꯥꯑꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤ AI ꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ AI ꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ NEP 2020ꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗ AI ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ NEP 2020ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAO ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ AICCꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ MPCCꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯕꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ AOC ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯖai Hind ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯖai Hind ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯔꯇꯤ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ "As a mark of respect and extending solidarity to armed forces of the nation" ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ K. Megachandra, ex-MP, MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯍꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫
Governor Ajay Kumar Valana Luchingduna Municipal Administration, Housing and Urban Development Mahutki Officers Singa Mipam Pangtokre. Ras Bhavan Pangtokiba Mipam Aduda Mahutki Principal Secretary R.K. Dinesh Singh, Mahutki Director N.G. Uttam Singhna, Clean Imphal City Campaign ga mari lenina paikhaliba Municipal Waste Management, Solid Waste Collection, Transportation amadi Disposal gi oiba thabak thoram sing gi oiba maramda Governor da khumna paudongki. Loinana thabak thoram sing asi ningthina pangthoknabagi damak laukhatliba anoba khongthang sing pangthoknaba honabada thengnariba khudongchadaba singsu Governor da tamki. Loinana Imphal East amadi West da paikhatliba West ki Energy onthokpa Lamdeng Solid Waste Management Plan Semjinba amadi Imphal East da nauna Processing Plan ama thamnabagi matangdasu Governor ga khupna khanaki hari. Single use plastic na thokhanba pollution sing digital application sizinaduna thingnaba hotnasi haina phongdorakli. Single use plastic SUPS na thokhanba akoibagi phibam singda pollution thokhanba thingnaba digital tool SUP Single use plastic public grievance app state asida paksana promotion taunaba Manipur Pollution Control Board MPCB na miyamda appeal tawrakli. MPCB gi official amana pauche asida phongdorapagi matung inna hairiba app asi popularize taunabagi warep board asina March 3 ta pangthokiba Cleanliness of Imphal City haiba thimda anirakshuba interdepartmental coordination meeting da lokhibani hari. Hairiba app asi Central Pollution Control Board CPCB Delhi na launch tawkibani. SUP Public Grievance App asina citizens singda empower tawduna makoina users manufacturing natraga stocking of ban SUP authorities singda report tawba yahali. Paikhaliba khongthang asi India gi oina paksana plastic na thokhanba amangba sing muthatnaba thausilga khuchamnana chatpani. Hairiba India gi khongthang asi Prime Minister Narendra Modi na Inglisingani Taranipan gi June manga da pangthokiba World Environment Day da SUPS asi Inglisingani Konithoi da face out tawgadabani haina lauthokraba matung lokhatuna lakpani hari. Masakhangdaba SUP items sing India gi oina thingnaba amend tawkhraba Plastic Waste Management Rule Lisingani Tarataruki makhada athingba thamba hokiba asi Inglisingani Konithoi gi June 13 dagi hokibani. Athingba asi laina India gi mafam ayambada ballot tawdun lakhi. Masina maram oraga mai pakna thingba ngamnaba miyamgi participation changi haina officer asina phondorakli. SUP Public Grievance App asina citizen singda arriba platform ama ohendona SUP lana sizinariba singi mathakta complaint tawa yahli. Hairiba QR code di CPCV website tagi loinana download tawa natraga Google Play Store amasung Apple Store da changduna lauthaba yagani hari. Gender discrimination gi matangda joint meeting pangthokre. Gender discrimination and role of PCPNDT program to improve sex ratio gi matangda State Advisory Committee, State Appropriate Authority amasung State PCPNDT cell gi oiba joint meeting ama ngasi Director of Family Welfare Service Manipur gi office chamber da pangthokre. Joint meeting adu Family Welfare Services ki Director Dr. N. Hemanta Kumar gi Chairman Steve Makhada pangthokibani. Thoram aduga mari lenana Dr. L. Hemanta Kumar na haikibada modern medicine asida ultrasound machine asi khwaidigi valuable oiba khulai amani. Maram aduna mathau taba manpower ga loinana ultrasound machine asi marang kaina allocate tawba mathau tai. Machine asina monitoring fetal development, guiding biopsies amasung organ functions sing assessing tawbai auna tongan ba hiram kayada sizinaribani. Sex selective abortion asi karamna matamda cultural natraga societal preference ki matung inna gender asigi damakta pangthokpa yawi. Maram aduna ultrasound machine operator singna ethical integrity leba mathau tai habigi wafam thamki. Meeting aduda PC and PNDT gi State Nodal Officer Dr. Sujata Huidrom na awareness program amasung wakna chingbasing state level amasung district level la paikhatliba tongan ba activity gi matangda mapung phaba report ama thangki. State Implementing Monitoring Committee amasung District Implementing Monitoring Committee na ultrasound clinic singda visit tawagi report chu table tawki.
Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Chandel, Senapati amasung Chuchampurda ek asigi guideline makhada clinic sing register amasung operate taunaba ultrasound clinic, genetic clinic, imaging center na chingbada inspection tawagi thabaksu chathari. District Implementing Monitoring Committee gi member singna mapung fana cooperation amasung coordination pibinabagi damaktasu thagali haiki. Meeting aduda PC and PNDT gi State Nodal Officer Dr. Sujata Huidromnasu hiram asiga mari lenena wangangki. Maitegi laupam singda kukina lau khojalibasi thingadabani haina phangdorakli. Maitegi laupam singda kuki singna lau khojilibasi khudakta thingadabani loinana maitei singna masa masagi laupamda lau uba phangalu haiba demanda ngarang moirang kendragi lauma bisinmi amasung nupi lupna sinduna sonu C5 market set ta wakan mifam chathakre. Wakan mifam aduga mari lenana loop asigi secretary L Manglemna haikibada Bishnupur district ki manung channel leba oinam Leimaram Wangu Kumbi yauna moirang sub division gi chingkhong Chingya da leba maitegi laupam singda kuki singna lau khojinduna leire. Haukiba chahi ani asida maitai singna chingkhong chingya da changduna lau uba ngamdana lagli adubu lau uba matam asida tera khongsang bi tronglao bi maningda lau pari kun Wangu Kumbi gi maikaida lau pari lising ama henbagi laupam kuki singna lau khojile. Laupam sing asida chahi asidagi maitai singna lau uba yahanbiyo haina maitai singna demand tawduna lairibasigi ona tainabada kuki singna lau khojileba asimak thamoi shokningaini. Maram aduna mari lenaba singna athubada laupam thokpa action lokhatpiyu hiramasigi matangda Bishnupur district ki DC ga tanaduna laumi singna matau karamna laupam singda changadage habgi process tawduna lairibani. Jairag asida Bishnupur DC transfer torokpa asina chathariba process asida pantharakadra habigi chingnaba leire. Laumi singi awaba asi koktriba phawba Bishnupur district ki DC transfer order stay tawbiyu nakal amaromda irang asina lau ubang ngamdana leiragliba laupam chamaga humdragi madamak chahi haukiba chahi lisingani kulhumdoi gi oina pifam thokpa compensation sing athubada pithokpiyu haina phangdokhi. Jammu and Kashmir gi sambada BSF na terrorist threat hatkre border lansilakpa thingkre. Border Security Force BSF na Jammu and Kashmir gi samba sector da leiba Pakistan border rom da gi terrorist sing changsilakpa thingbaga loinana terrorist threat nongmaina kaptuna hatkre haina BSF ki official amana phangdokli. BSF Jammu na account da torokpa post amada May 9 gi ahing pung 12 rom tarapada JNK gi samba sector da leba international border da lona India da lansin na bohna ramba terrorist threat BSF ki jawan singa khut thokna raba matung nomaina panmadagi mafam adu da sikre haina post story officer source amana hai masing yamlaba terrorist sing aduna India rom da lansin na bohna bada Pakistan rangers sing na Pakistan rom da leba dandar post gi cover pi duna nomai kapsin duna chaksilakibani. Border lansina bahona riba terrorist sing adubo border da leba BSF sing na khanglakpadagi akan mamong da nomai kapna raba matung terrorist threat adu hatpangam khibani amadi dandar post adu da amang ata kaya su thoki hari May taritagi hoduna Indiana Operation Sindur hek laukthraba matung Indian Army Forces singna Western Border Area ngak shenbagi thabakan khatuna lakhiba amadi Indian Armed Force singna Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir gi mafam mapanda chathakiba attack singda amang atakaya thokan khibada natana terrorist chamarom hena hatpangam khrabani. Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adomsu mateng pangbiyu. Arubada marueba paw amuka hna pizari. Defense Minister Leinana security review tawkhre Pakistan na makhoigi warplane ani India na Kapthakhre haiba yajakre. Kidnap case kamari lenana pambaina luchingba Unlf ki cadre ahum police na fare. Quality labor mahimasing fanghanaba extra mark school integrated program hangdokle haina chitaranjana phangdokrai. Matang asida Loyalam E-PAO na numidangi pau bibel lezare tabiri ba khudimako